ya Gor Mahia yumire draw ya kifugo na timu ya Kariobangi Sharks beteka-ine ya ligi nene bururi-ine rungu rwa ngucanio cia KPL iria mathakire iharo-inī gia Thika umuthi miaraho. Ona thengia wirutaniria wa timu ciere kibindi-ini kia mbere beteka-ine ici ndagika ithirire gutari mwena ukuingiritie bao. Coach wa Gor Mahia Spire Andreas na wa Kariobangi Sharks William Muloya ni magatheririe timu ciao na kuga ona korwo matinaingirania ni mathakire wega. Today a fair share of the results from both sides. Maybe only one thing from the game, beside it having been played well, because we didn't concede, and again another good job from my goalkeeper Toldo. But one more thing that looks like a miss in the match is that I got my top player injured, that is Felix. So something that we had to cope with it from the 7th minute, which was a bit too early in the match. Yeah, it's not what we wished from this match. We played good. It was a disputed match with a high tempo. This I can say. I'm happy for the tempo we played today. We dominated the second half totally. Timu ya mufira wa maguru ya Kakamega Homeboys na yomuthi ni anyihia mwihoko wayo wa kwabatira ligi-ine ya betika cia ligi nene bururi-ine FKF thutha wa kuma draw ya bao imwe na timu ya Wazito FC betika-ine iria mathakire kiharo-ini kia Buhungu. Kibindi-ini kia mbere timu ciere ciagire mweke wa kufunga bao. Kibindi-ini gia keri Sunday Mutumu niwe uma wa mbere kufungira timu ya Homeboys bao dakika-ine ya 50 na nirio anake a Wazito na merutaneirie na kuingiririo bao imwe ni Eric Otieno dakika-ine ya 88 thini wa beteka icio. Ombe tunacheza game poa pia. Wanadeserve kwa pale Kenya wako. Na pia sisi pale tu kwa nafasi tutoke hapo juu. Hii game leo at least imetupatia plus na pia kuanzia hapo tutaanza kupiga mabao. Eo ni riboti yetu kinyia muthia nayo mohoro maito makiririmbi ma iNooro tha ithatũ. Ndiramanyithio tutigathie muno mathaa maitũ ni guthira manathira no muthenya muthenya wa kungwira rutiura ni tukwenda kugeta andu aigana na aria matwariirie magitumanyithia hi mawira maria marutaga. Peris Mukunya ndauga ari ni murimi mwena wa kahawa haya Grace Kifuthia nake aruga endagia nyama kuria Bama. Eva Jogu aruga wira wake ni wa urutani kana guthomithia athomithanagia. Lilian Nyambura Joroge ni arakungwira aruti wira othe Koimbugus nake aruga ni cutting athondekaga hamwe na mishumeo ya kunyitirira cutting icio wira oria wothe urutaga muthenya wa kutwara ikungwira. Peter Kimani aruga we ni murimi ni kurima arimaga. Mike Mwangi aruga we ni kwendagia indo kuria mwena wa Gikoba. Haya Happiness Mora na kiaruga akoragwo mwena wa MJ kana Meako. Joy Kuria aruga nake arutaga wira wa waya shedi timanga wa Njiro arutaga wira wa kwendia indo cia miariro kana iria twitaga hawking. Kagenyi mari na aruga ni mwendia wa mari otoguo ritwa riake rirouga Esther na haya Jane Wahome aruga we akoragwo wira-ini wa gutwarithia machini na tutaririe machini ya muthemba uriku. Joe Modia arutaga wira wa ofici kuria mwena wa Roiro ndurire nyingi muno makiritwo kungwira inyuo the aruti wira othe mundu witwo Tony MC wa Kiambu na kiaruga we ni muini ani ukorwo githii na mbere na koina. Dumilini nyingi muno makiria Ndirangwa farm kokumu kuria Sagana wira wa boda kana wira wa nduthi njari beba tugithirie jeshi cia nduthi mwena ucio wa Nyeri. Mark Adams Nyaga kuma Kefishoi
Ekirauga haria wira wonekera niho akoragwo. To shokari gatho cia mwanya ni gutucagura gutuhokera mathaa maku nigetha tukumenyithie uria bururi oikaire. Gia na utuko mwega turokanire ringi muthenya wa rucio wa Jumatatu nditago muriki wa mucoki na tumahamona wa ngari wa macaria ari mumemerekia wito na ruthiomi rutauri na njira ya cieko.